Instead of sheep, night lamp stories for the restless. Iniing titulo na ning free electronic book o e-book as sinulat ng Victor Bong Roque, metong Kapampangan author. Aparte king pamanyulat, abogado yan naman ni Roque na manuknangan syudad San Fernando, Pampanga. May kapag-publish na yung 3 libro king may labasan at panayang inspirational rin kayang tema. King peka tauli ng pinablish a libro, bisa na emang mamye inspirasyun kareng memalen adaralan kasakitan ening panahon ng krisis. Nga ng Roque, magsilbiya sa ang dala ng e-book bang makapamiatula ang posikanan kareng mamasa. There are total of 31 short stories, essays. It's dengan laman na personal stories, pero stories to inspire. Wala mo storya, habang babasa na ning mamasa, wala mo akit ni, wala mo ako'y niya. Wala mo storya, kaya naman ini. Kaburya na taga ng Roque, nagawan namong alang bayad ng e-book bang makapamasa laring memalen kabang maka-home quarantine. Be blessed and be a blessing. Ito yung closing line ko kay Men of Light. Kasing panwala ko, we are blessed not only to be blessed, but to be a blessing to others. Sabi ko talagang, kening panahon ng idakal mangailangan inspirasyon. At panwala ko, mibiya ka na akong libre from above. Ako naman, the gift that you receive, give it also as a gift. Anya makanya kay bibiyay libre mo naman ka rin tao. Agkatanong Roque ring kabalen abisang mika free access kin pekabayo ng libro king online. Pepolol kong e-book, elam makain familiar din tao. Pero maligwaya mo po ka rin manalbe, i-click, munta kayo mo po katang Facebook account ko, itang Bong Roque, kaya ba't i-click niya po itang link ka rin, akit siya po, midala kayo po kitang e-book, libre ya po, download ya, save ya po kayo kayong preferred device. The gift that I receive, because it's free, I also give it to you as a gift for free. Mark Canlas, CLTV News.